Turnintaman Tuhan di bata, ija kita ibas benuarienda, terdis dengan abas jamburenda, alo keriahan ukur, itu jukun kami, man eda ras turang kami, sangap kam eda turang pejabukan anak, kampe sehatna, kampe regegah nan cari, lah terarak-arak ndu kami kerina. Anak ndu ras anak berundu ras beberendu kerina aku pelong ngedang ngerana enda aku tujukan man permenku ras anakku sintua ras permenku sintua anakku kaini na bapak pastor tan terbidi ula sia-siakan dunaku telu terbidi imam si masukam jadi MI pakai kendu bas jabundu jadi cambuk man bandu nakku ula kari teh kami bibindu bengkilandu kam ngoka lanai sita behen lah kami beluh gula kami ngenda metua lah beluh kami pekenasa anakku beruginting maka kota man bandu kam ula maganjang rukur danakku materuk kam merukur ay maka gegehin cari gelah ngasap kam kari ngerak-ngerak kami bengkilanu res bibindu kugani kuman bandu anak sintua maka ikut kendo danakku dah ula lupa kendue langat teh dengar kerina arenda kulebay mabagai ni kuman bandu nakku jadi pakai kendu bas jabundu pengarapan kal kami raskilandu nakku sinegu-negu kami kari kampai bagai anak kami tarigan mergana putra nggo dua gundari rumah kami di laki nakku anak kami ras bapandu maka kampai ulah kakari enda berbe bibi deharang kue nakap atau indu kari ulah bagai dan aku kam go seri ku kak rasi rumah bagaimana kota kaman bandu aku pelong ngedang ngerana jumpan matawari kena ras bulan sangap kena cari nakku aku pelong ngedang ngerana si barem bujur didong beruginting anak sintua adi marenda nakku kitik dengar kamku didongken lampas ngedang lampas belin ulangin deningku anakku adi gundari teman bibina ku didongken kamu anakku sangap kal kamar jabu permen bibina ngota ding kami bini dunge kwa anakku anak sintua sangap kam dan aku ku ingat baru tari gandu bayan aku perpulungan semeriah ukur tetap kita arpengendes man Tuhan ijenda kami ngatakan caman bandu sukut ginting mergana selamat kam pejabukan permen kami sehat-sehat kamarenda kulubay turang eda Bapak bagai peman permen kami selamat menempuh hidup baru bahanlah pagi jabun wey bagi jabu kalak Kristen permen gelah jabun wey pagi metegus asa metua bagai pe jumpa anak dilaki jumpa anak diberukam permen bibina toto kami membantu bujur didong permen bibina
endang gorja buaku bibing ngoku tembayan dundai bibi amin lagi merga baru sekalenda bibi tarikan mergana ku buat bagai kenindu permen bibina sehat-sehat kegam pagi bajabu tarikan mergana permen bibina bagai pekam anakku kelengindu pagi buru gintingai radu ras kita karin dahidain kalimbu buta dapat bujur. Pertama-tama lebih buai si katakan bujur man di bata ibas warisi sendah berena dengan kawarisi muhuli man banta ibas kerja dengan permen kami. Jadi jendai katakan kami selamat man turang bagai peeda kami selamat kam pejabukan na enda sehat majua-jua banci cawir metua kampe permen langgang percabundu jumpa matahari bulan banci kam aku pelo bolong bagaimana dengan kami man krina turang kami lo perpilihan bagai bapak kami sehat kita krina aku pela bongedang sangrana ciprem bujur buai bujur sikatakan man Tuhan tergejap bas kita ban bekas pengarak-ngarakna maka baci dengan kita pulung ibas jamburenda lalit sada kurang kaipe si hamati kami kam kalimbubu kami siapa ipe kam kerina kam kalimbubu kami sini pacek dengar cindir ijenda kami turang du beruginting ata kenca manbandu turang ras eda selamat kam ibas pejabukan permen kami sintua enda jadina man permen kami lola rasa nak kami tarigan mergana kami bibi indu lambuai ngerana sebab teh kami kam guru agama nggo ikursus kam ibas katolik kuteh ikursus lebay makana banci menjalankan sebuah perkawinan kudus ke gereja jadina kami ngucapkan selamat membantu semoga sampai kakek nenek. Pertama lebih sini hamati kami kam kalibu kami giting mergana jenda kami ngerana anak berudu ngata kenca selamat kam pejabukan permen kami sehat-sehat kam silih kami bagai peres turangku bagai peres ban permen kami res anak kami hanya doa simlina berin kami membantu selamat menempuh hidup baru kami lah katakan jumpa matahari bulan tapi jumpa anak di laki anak di beru eng surah-surah kami toto kami makanya membantu permen kami lewat pekam kerah rumah ta sedari tegur sapandu ijape kami jumpa tetaplah sapandu kami mengkiladu engel semangat ban kami setuhuna lang tegam mugogo kol minnateku sebab likang anak prana i rumah kami tapi waban anak kami lah kapangian dari kam lang sekel main mugogo nateku makanya kami gope du tarikan mergana ngo tambah jadi anak kami makanya kami belum genang rana siwarem bujur ya bujur sekatakan bantuan di bata ngo kabrena men bata kesehatan makanya man kam siamani kami kam ginting mergana kalibubu kami ijande kekurangan kami tah pengkimbangkan kami amak lah bagi ukur ndu ulah sakut ukur ndu ban kam kalibubu kami tapi tambah kesehatan men bata krina aku pe lebih gedang sangerada sebarang bujur perlebih gue katakan bujur man Tuhan kita ibas pangrana banci ibas benwari
kita kerina ibas meriah hukur. Jadi agenda pertama lebih sihamati kami, kam kalimbubu kami, ginting mergana, bagai pe teman dan selananan kerinana, bagai pe si kelengi kami, kam anak beru kami. Jadi agenda kami R11, MK Nandai protokol karena simbuat beru ginting. Jadi pertama lebih tujukan kami mansili Bapak Lola bagai pe turangku, mulai terlebih isuruh untuk kami erdahin laus kita ku gereja. Jadi bagai pe seku bas gereja karena acara pas-paso karena permen kami bagai pe seku bas warisi sendah. Jadi agenda kami mindo mungkin tahlid akap nu si kurang pas mulai terlebih nari kita pagi-pagi jumpa di rumah do di pasar pinter belok bagai pe seku bas gereja bagai pe warisi sendah. Iba senda ulah tambah-tambah ukurndo, tapi ajarindu kami kari, gelah harenda pepagi kedunna, bancipi kami krina nak berundu terbelukan uga seharusnya ngelakon kerjando. Jadi endam lebih. Jadi tujuan kami menkam permen kami Lola beruginting putra tarigan. Endam kami putra, kami Bapandu, enda Bibindu. Endama kami kerina teman do kari seledanan. Endama anak beru ginting munte mergana. Jadi mari kita bersatu. Ngadap-ngadap ginting munte mergana enda. Jadi ulah kam sanksi, ulah kam biar. Adik kita anak beru bas ginting munte mergana enda, adik beru aku mboi sape sisa. Mai dah do bas ngidangi kam bagi adik jahdeng rapat sape. Emia teremna jadi ulah kam sanksi jadi adik buat kari berugunting enda ya tah latih kalau naring karya tendo lalik latihna bagai pe man kam senina kami abang bapak putra hari nak pudi mari kita bersatu ngadap-ngadap kali bubuta ginting munte mergana jadi ijal lebih kurangna perkara aku ulah tambah-tambah kurndo tapi tambah kejojohan membata krina si barem ibas aku bujur ras mojoh juah krina. Dung naman bandu ka kaklimbu kami agenda atakan kami selamat ibas kam selamat ersangap ibas kam pejabukan permen kami enda aninin kami dua kam restoran kursihat na ke depan enda lah nadanci kita artinya ke depan enda buat hari-hari simuhuli bagai kape man bandu permen kami linde kilandu tangis kangia ibas kam gur jabuenda anakku akak lopas maka ningku kilandu anakku adina pedah ningen ku bagi kata bibi dundai lah lali pedah rah kami hanya sada pesan kila menbandu resanak kami ulah kam sombong engenca ulah kam sombong man kami apa ipe bibi dua bengkila dua krina ija jumpa pandu kami perkuan kendu kami bangga kal kami sebab dina ngajari kami medahi kami dengan kami sekolah pelabau kami sarjana jadi uang ini kami medahi kami maka sada pemindon kami kilandu resmi bindu si jinde ulah kami sombong ngenca bujur resmu jojuah man bantagrina si putra enda termasuk dekat dengan karasaku begitu. Jadi laban cilang lalit pilihan harus yang terbaik. Adi buat sempurna lah boleh sempurna. Saja biasa-biasa sajalah. So adi PNS pen term nge-PNS sarjana dengan S3 pelit, S2 pelit. Jadi biasa-biasa saja. Yang penting kam fokus. Kuga carana maka damai saja. Mau ge? So sarjana lah keripang nari bagi kata nanda. Campuri ya artinya meluruskan laneng asap. Ngomong kanu dah, kami lah sekolah nanda. Kuci tujuan nanda. Ketika kamu bermasalah, anda lane beluh.
tolong usahakan. Jadi si Putra Enda tetap akur silih, oke. Kamu permenku oke. Jadi Enda meskipun Enda kalau penting, biasa-biasa aja lah. Lalit istimewa, sini istimewa kelia ketika kamu peduli dengan keluarga, kadek-kadek, peduli dengan sekitar, ras berserah diri ke Tuhan. Pasti sukses. Bagi si Putra, mangga angkan dua. Maman dua PKR dan dua tah na berita na bagi kang ni na bangku beli berker kuat mukurisa. Adi bance ulah lead. Tapi adi lead kare misalnya reban usaha tendur gelah meningkat. Bagenda teh ku guang kapdu. Pas-pas di batang ini do ikut kami artau gelah pas-pas Tuhan. Jadi enda saja kuagam bagi manipal kami onal. Kuakap baskam sembuyak pendek kuidah numa bagi cukup terem si pemerintah separiwan sepengalon terus pacundu kita singgah ngencang geluh enda pacu terus kekurangan itu biasa lid labo bagi ukur kal cuma olah artikan lid lah bagi ukur terus kita ya mengabaikan olah sob alulit na kam berusaha kampe berikan di bata rusur berkat berkat kesehatan berkat kedamaian sehingga banci kam yukurindu kais terbaik bos kita krina mah bege jenari bersegalana pelaksanaan sekalenda kami terempegia anak berundu kompak kami situ nak ngukuri kugama ka terbaik tapi dengan situasi memaksa enda kami terbaik sekali enda yakap kami pe lah boleh alang abad lah boleh kendala lah boleh kesan tidak enak kesannya bagus sangap ginting mergana pe sangap sinja bukan bana tersangapan bagem banci ku tambahi kurang lebih ulah sangkut ukur si